number what to no se do na subscribe to no se do na alene bi bloru me save ra jere in ra ata za he im ulira jesepetini over chwa pira cha no se chara be chal over chwa na ta he chokale enge he ra a thon tora chan te no mo always ri cha ho be se ka video min clear sak to tele min subscribe to te zong chunga khan tinu takin lom thu ka hring chiu a tuna hianin choka a ka omme ka i rong ran bol da na chanin chu mikhwal kanina chu e tu i tlangwal pathum kan nei a chumi an e tu chu kasiam da na kasiam dan vel ti hi ka ran tilang da na chuanin ka video hi abul ringina to ke min clear sakula like ka poimo lu to ka min like saka min share sak bok turin ka ngem chiu a min subscribe no te kha ko itkin min subscribe sakram una ti kha ka ron ngen non le chiu a tuna hianin kan bol tren to don ani min clear zel don ya mai enge le don enge mai enge siang ka tan he ti han ka sim zonga tu ya ka chia shi don ni ki na e don ke pa ka siam don ni ka siam da tu he chu i toi thu le sota chuani ma sen le rin mai or sai te ni ka pai don ni lo khe se don ya Choka hi azing choka video hasil itu tu ni yang nanti tu tu sa atel tur purun sen le purun var hi kan no ke tren to atel tur purun sen hi pum nga ka manga he ka khe anga chuanin purun var po ka khe telanga nin so thing le tomato ania ning ho hi ka thian fai patang purun sen le purun var Sorry, okay. Hari sedawa alam si internet yang ala betul tulis teknologi. Soalnya kualifikasi tidak terlalu. Tomato hasil sebenarnya kita keadaan tomato hi pengaruh tomato purun sen le tomato po short din kachana purun var po khaden somlai no tiktok kanin kapang don ni chan so thin ero so de min ta ni ka different to na Tuna chan kelsa he ne apa no si fato amase si ke
cinnamon powder 같은 거 이게 black pepper powder 근데 카니 같은 게 좀 높은 높은 거죠 지 이게 근데 됐네 이게 이렇게 이거 같은 거 그냥 마사라 같은 거 하고 맛있는 거 있잖아 내가 잘해 잘한 좀 in engkim ka thlak vek nu in tui ka nei lawa I ka china nga ka ta anga I chum do na khan gas niam te in I onang te kan I or cher don ya tuna chuan arsa bok masala tur ka siam do na hi pulvar le so thin ya chuan chicken masala 저는 또 인쪽 되는 이게 찔바들 대부분 이게 저기서 그냥 같은 이거는 black pepper powder 같은 저는 이게 cinnamon powder 이게 그냥 같은 거 그리고 이게 Arsa Kan 지 이거 대부분 이게 Arsa Kan 이게 그때가 좋아 그때는 오케이 saya ini dengan terlibat apa? Ini masalah ini kecil teman nih. Macam mana yang masalah? Masalah. Ini kecil teman. Ini sudah betul. Ini kan. Con chép vào phần này rồi cái điều nó thì nó được nó rất là kỹ cái gọi là phần khô mà chị ăn bọc kia mà thì hai đứa bánh xí mà cái nào để con chép vào phần con tầng này con nhỉ tin to freezer ka da don ni 그래서 Maian 캔 리토이 조카차가 저는 날사이드에 른호 열자 그래도 해다 시원은 나는 그냥 그렇게 시원해 스카르 도르니 해 떼어 덤덤 딱 그때 해 다해는 까 그한테 도르니 Arsa Kan
kakang rau dong. Yan kakang kata di paketin kakang fry kakak ni yan gas ini kata keoceng jadi agar saya to silang. We are seeing different houses. Beli direct. There are. Nghe anh ngày đàn tuy anh tiệm cả lộ do tăng phát tế để Hello. You're not looking also. Yeah. See how looking this there. money preparation finish. What's up, bro? Evan. This is the time for. I mean, tomorrow I'll come back. When you say for me, Come back tomorrow. I'll come back tomorrow. Yes. And tomorrow. Let's start with this chicken piece. And tomorrow take chicken. This is the best chicken I have ever eaten. Chicken. It's the I best. don't know what is the ingredient. It must be a secret. I will not No. ask for that. Good. The recipe belongs to you, so I will not ask that. And I do it. Maybe I would love to know if you want to. This is the best I have ever eaten. Mutton is very special. What the? This is also one of the best I have ever eaten. Mutton. And this pumpkin and this bamboo fermented Are you bamboo me? we used to eat, but this is another kind, so very special. And I'm told that this is the miso special. Yes. Is that correct? Yes, that's very nice. Yes. Thank you. welcome. No, thank you. Okay, now No, thank you. No, thank you. Let me finish my chicken piece first. It's for me. Yeah, it's very good. If I have to rate from the scale of 10 to then I will give 11. And then, It's a very good. It's very good. And then our men deserve more views, more subscribers. So please subscribe to our channel. thank you. Bye bye. Now This is the third. This is the third extra plate that I'm Are taking. you bad? More than other days, tonight preparation is much better special than the other time. So like especially bamboo shoot along with pumpkin leaf is very special, and I have taken extra more than any others. So thank you so much. Thank you so much for the wonderful preparation. welcome. What about Papa? I have no comment right now. Okay. Ole vina ke video ronda thei chu kha jong kha nia min clear sak tu te le min subscribe tu te jong chunga thin lu takin lom tu ka share cheu a ka video te min clear chun jom sak che ula min subscribe lo te kha min subscribe ula like le comment te kha min lo hut sia sak ve ton nia vai in bye bye fe ko le ka lo me